Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki nong yalam ka kanhun sam Khaw Rashon kata ka Fair Price Shop Dealers Association haka arpu artarik uyayong arhaja apusan kilalet banya kendo ya Menteri Sorkar uba coming one ombon badai kami ya katanat Food Civil Supplies and Consumers Affairs ka Sorkar jilla haka baydai bat ka Aadhaar bat ka KYC Habakran cekilat pathai khubor na kaliang uba Richard R. Khongwer u General Secretary ka kanhun ulai thu uba ka jingdet kendo ya Menteri kalong halor ka jingya kendo jing jongki bansam ya Khaw Rashon hapo ka jilla bakantup haka East Khasi Hills bat chapo ribhoi uba Richard Khongwer u General Secretary habakran cekilat pathai khubor ulai thu uba na kaliang ka association ka kentu ya ka Sorkar bakan pelong ya ka awareness program komsi benta ban kentu ya kinong bam Khaw Rashon bakin dei ban le ya ka KYC badiaw Aadhaar sho uloong bakadei ban le ya ka KYC bat ka Aadhaar seeding namar kani ka hukum ka dei na nong ba Delhi kumta dei ban buram ya kani ka jingtha Kani ka kanhon kala ay jing mud bat ka karpat ya Menteri Sorkar badekmi ya ki marbam ban pelong ya ki kenja awareness program hakishnong Baroh knang bakipat ba kin sautho kan long kumno lada pendon kam ya ki Aadhaar bat ka KYC namar na kaliang ka kanhon kimdon juba ban batay ya ki pat ba Nakaliang ka kong Merestel lawa lang ka Vice President ka Association kalaong bahado menta kinong bam Khaw Rashon Kidang yo ya Khaw Rashon watla kimpat dan ya Aadhaar hinre kan sapoy kapor baka Sorkar kanum sya syu ban ay Khaw Rashon ya kitu ki bampat le ya ka Aadhaar bat ka KYC kumta kala kerpat syakipat ba nong shnong Baroh bakin sobha ban le no ya Aadhaar bat KYC namarkan long ka jing mento ya kihi to ni na kaliang jogi Fair Price Shop Dealers Association ngari secretary Vice President para dealers President Malakne kira wa ko orang keman jawari kita nanti aku Muslim tinggal suan ikindo yai Minister by in charge food and civil supply honorable coming soon your born te kasi kdo chingi kelong ke bostanat ba ai men sem yangi ki nong sam Khaw Rashon apa Meghalaya kita ngatokan ni ki resolution bangi na pensu si bangi ikindo kung nung som Khaw Rashon apa Meghalaya apa East Khasi Hills na des po oin juwai ne uta tater te kiwi ni ki resolution mi kindo long ma habide bat balle seeding yo Aadhaar KYC te habide bagani ngi suka mi thu ifi na kaliang jungi ki dealer section ba ni nimdon jing ya ka kam ni gloi ben trading ka lang bat ka department ban po DC supply ban kentu ye kinom bam Khaw Rashon bat khontam ya lamba ki pai ba par khoi ba fi hatle ngi ka KYC bat ka Aadhaar seeding tingi na kapos ko ni ay ni ipenshay pai ba adon kam banle yakni ka Aadhaar bat KYC na ba kani ka order kalawan na positive ko jur po Delhi tingi hak burong ni ko order te hangni bat ni iwan bat ong biang ye message ba kani kam tang hangi dealers ni la su banle ba be boy pai ba na kapos ko ni ma ka branch na ki wan si Khaw Rashon ni ong sikiong ni ki don bla le don ba le tingi ay jimut ya i minister lembaga department ba ada long soba pelong kinja awareness kinja kiri pai ba jungi kin sutu kan ada balik dan kam Aadhaar balik habis KYC ya dam le KYC dam le Aadhaar kelong kumlo ni unton jubab su kan mata yaki kadang kata awareness program kinech ki block level kinech ki district level kinech ki department kenapa ki pai ba Baroh kin sutu ya kajing koridor ba hable Aadhaar bat hable le KYC tinalem jungi ki asyong ni to bin train kalang bat office support supply but ki staff na supply bani telang yeni kathong markum ko itip government ru na post won ko meeting yeni niwan ba mi aj mo diki markum itip ta ba government jingi Meghalaya government ka kwa 100% bane yo ada seeding ba KYC ni to bin telang ba department hindrai nan kam ye ka awareness ye ki pai ba ndai yengi ni kno sam Khaw Rashon la so thul kumno ban batai ye ki ngai mata ka problem ka ching ba kinu rong ba ki pai ba ki hap so thu ye kata ka kading sutu kadai pai ba syo bagi hable siki block mau yang mana siki block level siki romba shnong siki daba shnong ban sutu ke jim koridor bane ini ka Aadhaar bat KYC kata ka bingi wan man kido minister but hami don lu doing resolution lu ba habide menta na kapos kami ka order ba ba ni yoni Khaw Rashon ni hap tono auto e-waging machine nang pos kata ngai thu epi Bayu Khaw Barbori ni tu thau saki nong sam Khaw Rashon ni ai bek ting si ongi mentai kini ba ada long bala yuni Khaw
teng dengi thau mangi ula ban duna ula umtam ting le kumno tingi kerpari ki department ba kani trading kalang bat ni bini problem ni di ting e ni dum ta di bini ban thau yu khaw ti khimi ki ba u khaw ban poe pok de kan khaw Rashon rungi ude ba thau lupa unde ba don ba san po kg khama ki pe ba ki ba yoru kinyo wai kum bade banyo kinum duna kinum tam itai di ki pa jungi but ko iru ni resolution ru ngila ongi minister ba habide bi to ki profit margin munyo manta hoi mina yo manta ai dikna tayo na yo tu profit margin namba ki ai ni kawan sport account jungi signo mo ni ki fair partial dealers nrei ke jingi lomba nimte ni uni tu ka profit margin ude jong banai ayu ude jong snam ayu kasulong percentage or kasuan 50% kasuan 60% hadu menta ni tu fees nadu Aadhaar khatsan hadu menta ni pa yo full you 100% manong yo ni profit margin jungi tingi sugar party department ba so ba ai ngi detail kham ngi ro kino elam jungi ka fair price shop ni yo pani thu ki san prajaru ki dealers across the state ki bodan ba kin tip ba profit margin ba fila yo account jupi ude jong tau banai ude jong tau snam bat contractor khang ba kalong transparent ni ba te kam ni ko pani thu ek nom bam khausan da ka ba shai da jing tip ka ba shai bi yo ta tarang yuan ban kidu ye minister bram ye ai ki resolution ban kalong ibu start ban kalian juga ila keluar ban kod department yang in sakot ngiru ban shon kumno begini poi sak jing stu jumut kumno ila ban kham janai kham basu habri nu khawrushon habri ka profit margin habri ban thon nu khawru kumno in thailand yang sakot department yang in fair shop dan kam yang sakot wholesaler kena man kalong ka teamwork kena bakani ka jing somehow positive jini kalong very kalong transparent kalong bayar baik berhenti perkunjur ki pebar ki hun ki bayo tengah kani ka kebor kalong makwa itu bisa Baroh ki dealers apa kasih ba supaya trade kalang bagi ka fair shop supaya trade kat pada department nomor niat trade kat department himla persya ya ka government order ni la persya department kadai tang timur kadai trade kalang tang iktin ku bisibon tina kalian jongi beda naga benta ki pai ba khantam naga benta ka jing suk jung phi nam ta ka jing bha jogi namal Baroh shikata ki wan ta ki head of the family nrei Mynta la da phile ya kene ke EQYC bala da Baroh ki family jung phi ki biang ka Aadhaar card kemun manu na pedeng ka tu ka ye ki la ban wan sim yau kha manu ki balai ndak ka ban wan Baroh ya ka por ba fuan sim khaw la da phale lut Baroh ki EQYC kemun ha ka bansawan pada hakim na ki bansawan do ka jing suk naga benta jung phi ting sa shisien ngi request na kalian jumpi na kalian jungi bas semua bah Baroh naga benta ka jingi onong jumpi hadien habut semua bah banne ka Aadhaar bas semua bah bangin le ka EQYC ba pinwan mi kedukan ba ngin la banyara pi din naga benta ka jing sim jumpi ru kanyara pi kemut inu na ka TV ki la banwan sim yo khaw kam da don kam ban ong tangi ta ihat la da Baroh ka le EQYC manu na pada jumpi ki la banne ka di kanyara pi semua bah ba pinle ka kamram ba ngin la banyara pi ini ibu pada Aadhaar oh kibam ya ka pamentahi ngai lut ya Baroh ya ka pamentahi ngai lut ya Baroh ndrai hadian buat ada itu kibam dan Aadhaar ngakai ka Sorkar ka Pynduh no tien ni request no bah ban Aadhaar kana ba Pynduh do ya Khaw ya ka pamentahi gidang ai bet ya ngidang ai bet tika sapoi ka por em ta kilat ot maki ngin la le ai menta ngidang ai bet ya kebam tak kita bun kiba le ikut kislane kita bun kiba ya dikunto na korne am hadu mentar kidan kijaga mo kidan kijaga kiba hadu mentar kimpat le ti ketu ka Aadhaar kimpat le ki om bangidang yo Khaw ngin simbet jadi kidan pada kiba semua tu ya ka jing e hadin habut ki penbiang ni kita ki Aadhaar kiba Baroh kata na kata ka 4% kila anak kiyo ti kiba bun mentar ki bun ki balale na sikwe kijaga no kondong atarai ba kijenjar ke untuk kimpat long kimpat la ban penbiang wa Aadhaar tingi pan pon bibina ka Sorkar la ka long ka bala ban ai ko kana ba pendap yo ko Aadhaar ni dak dan jungi request ki ba ban penbiang ya Aadhaar le ya ka EQYC bot yung ba ini bom le Aadhaar katum ka jing on ka Sorkar ho ki ong ta balada phim le yo Aadhaar bat phim la ban wan le yo tu EQYC tinga tharai phin sa do yo Khaw hadien habut Mynta ngi dangai handai hadien habut kin salai man ne Mynta ti la da phikra yo Khaw ti ka ba Pynduh ka kamera